hii ya Protas ya US. Protas. Protas ya US ndio gani? P yako ni P? Ni PROTUS. Okay. Hiyo ilikuwa ni Protas sasa akaongeza R. Ilikuwa Protas. Ni sawa. Sasa na mama? Mama simjui jina. Ile najua tu ni anaitwa Shiko. Sasa hiyo ni jina. Hiyo ni jina? Alikuwa anaitwa Shiko. Ama na Shiko ni Wanjiku. Ni Wanjiku. Sasa Shiko ni kuitwa sasa na Sheng ni Wanjiku kwa Wakikuyu. Na Shiro ni Wanjiru. Wanjiru. Sasa Shiko aliwazaa mkiwa wangapi? Wawili. Wewe na msichana, sister yangu mkubwa. Msichana anaitwa nani? Susan Nekesa. Susan Nekesa. Nekesa ama Mekesa? Nekesa. Nekesa. Na wewe sasa ni Samuel Lusaka Kaemba. Samuel Lusaka. Kaemba. Kaemba. Juna KHA. Hiyo sasa. Si ndio? Hivyo. Sasa walikuwa wanaishi wapi? Shiko, huyu Wanjiku na huyu Protas. Walikuwa wanaishi Webuye East District. Miu sublocation. Miu location. Alafu Chetambe sublocation, Chetambe area. Sasa na wewe ulizaliwa mwaka gani? Wewe jua ndio mdogo kuliko nani? Mimi nimezaliwa 1996. Sasa mama alikuacha ukiwa na umri wa miaka mingapi? Miezi saba. Kikaumana akaenda. Na kwa Waluya mimi nasikia mtoto unaachia mzee. Na usipomwacha kunaendaje? Usipomwacha utamrudisha mwenyewe tu. Yaani lazima wewe yenye kile kitakupata utamrudisha. Na unajua wao watu wanafikirianga ni mchezo. Si mchezo. Hebu aeleze, ukizaa na Mluya jaribu uende na mtoto. Huwezi enda naye. Utaenda tu. Lakini utarudisha. Kwani kunaenda mtoto anafanya nini? Sijui, hata sasa mimi ndio nakuwa sasa ndio nijue na mimi nijue nini inafanyago. Lakini lazima utarudisha. Vile mimi nilisikia ni mtoto anaanza kusumbua. Sijui nini, yani hata kaa. Ama urudishe ama ukinyeta anatuacha. Anakufa. Sasa Shiko ndo tunatafuta. Na pengine Shiko amekuwa akitamani kujua hata huyu nani Lusaka na huyu Nekesa wako wapi. Anaitwa Wanjiku na alikuwa ametoka wapi? Hata sasa sijui. Na sasa waliachana akaenda. Nataka uangalie hii kamera. Nimeona tu wewe utarudi, badala ya urudi wacha tu nikupatie nafasi. Ongelesha Wanjiku. Agekoro wewe itakuwa Wanjiku. Na tumesema walikuwa wanaishi wapi? Kule nani? Kule Webuye. Na wahikitio na modo ogwetwo Protas. Ndio. Protas Kaemba. Protas Kaemba. Akoro wahikitio na modo wetwo Protas Kaemba. Ugiciara mwana wetagwo Nekesa na wakeri mwana ogwetwo Lusaka. Samuel Lukasa. Toina Lukasa. Tuko naye hapa. Hebu ongelesha mama hapa. Mama kwenye huko mimi huwa natamani kukuona. Hata kama sijai kuona mimi nakupenda sana. Ningependa hata na sisi nasi tuwe na ile uwepo wa mzazi. Juu tumekosa nafasi kukuwa na wazazi wetu for a long time. Juu hata shosho ulituachia na yeye alikufa. Sasa sisi tuko tu. Nakutamani sana na penye huko ningependa ukuje. Angalau tukae na wewe. Na mwambie Nekesa yuko wapi? Nekesa aliolewa yuko kwake. Mwambie. Msichana wako Susan na ameolewa yuko kwake, ako na watoto 3. Sasa ni mimi niko tu. Wewe umeoa? Mimi bado. Uko na miaka mingapi? Sasa niko na 23 naelekea 24. 23. Wewe jipange mdogo. Sinajua watu watakuja mahali hakuna anything. Lazima wakule. Haya. Nyina wa Nekesa na nyina wa Lusaka. Mwana waku ego uko na mwariguo ni ahikire. Weko please. No nyende wanlie na ithui na Ngai ni ukurathima. Getigo. Aya. Bwana
Lusaka. Yes. Mimi najua Mungu atakutendea. Asante. Si ndio? Amen. Sio namwamini Mungu. Naamini Mungu kabisa. Utamwambiaje Mungu? Mungu. Mwambie. Naambia Mungu aeke mamangu kwenye yako. Ambia sasa si unatumana Mungu yuko hapa muongeleshe mwambie. Mungu ningependa umweke mamangu salama, awe hai na awe mzima ili nafasi ikiweza kupatikana tuonane. Alete nafasi. Alete nafasi. Mungu alete nafasi. Mwambie tu alete nafasi. Alete nafasi tuonane na yeye. Mungu mwambie alete nafasi. Mungu leta nafasi tuonane na mamangu. Tukae naye kama familia yetu. Nitashukuru sana ukitenda hivyo. Sawa. God bless you. Sasa utaoneshwa vile utatoka na huyu kijana anaitwa Jenga. Tulie tu hivyo. Na sasa tunasema kama kitambo Kameme ndo nusu ya kuonana bwana. Ndio hiyo sasa, sio hata nusu. Sasa niyo ni kabisa, sasa kuonana sio nusu. Ni kabisa. Alright, kwa maana Mungu atafanya muonane hapa kumundu. Amen. Aya, sasa si utabarikiwa. Asante. Guko ni kwa Kameme kayo kamo igena tathitio rowega na nguririkania ati tabarira ya Njanjo tu riu ikerekariria turarikia nario ni gwenda mundu gwitwo Jenga ni gwenda no uvio no gari umwerere ni twetereire andu acio agi. Alright, guko ni kwa Kameme kayo kamo igi tareke nguririkanie nona thaici tutigitie dakika nini muno, very few minutes, dakika 15 ndenda wingire thiini wa haulu kuhitukira M-Pesa paybill number 77892 account name andikaritwa ka ucoke wikire bid yaku. Bid ne kuga wikire namba area ya thi muno na most unique. Just imagine kade otuma na haria thi yekirire 3518 wiyo gwikire riku niguo guhurire thimu na ni ngari ina kindu gwitwo riko. Just imagine ura maundu meko mechonjo. Aya ndeta tuthio na mbere na tafarira itu no ndirenda we guhurire thimu ugikorwo wina kindu gigwitwo ngari muthemba wa Probox ina kindu gigwitwo riko. Ndira gutuma imwe kwa imwe kuria kwa Farmhold Ventures Limited aramena broti kuria matu ni town irakora na njira nene muno na guku kwina mai na thitima. Just imagine 5 kilometers from Matu town. Ishiri brought in 150 by 100 na igana ya 50. No, igana ya 20. Igirira 50. Ishu igori hagioro kahora. Tahora na beno 0704 55 44 33. Tamakawe igirega brought na guku kwa chano. Na nikudu kwega. Charo gite kudu kwega fiu. Kweda wa Matu yata. Yata flatos ndio. Aya, leo emwe kwe flato ni kuga ni plato no nkodo kuigana ni wega. Na ndirenda leo thaici nawe ukorwo wina ingotore. Tukirikia na muiritu wi haha. Leo ndirenda kuhurira andu maigana ona thimu haha. Uria ugukorwo thimu yake igukiingira nao na leo besa igukorwo ikiingira gikuhurira leo gikuhurira thimu ugukorwo ugikirirwo kogwo waga kuoya. We go to the next person. No ndenda gutigana paybill number 303017. No 303077. Ni doiga atiriri muda koiga ati agahe kindu doiga 303077 na nejo ilkalidia nige gukiharurukia paybill number yo niguo tukao tukimenya uria guko ugithie. Alright, tuna mugeni haha. Jambo. Si jambo. Sasa wewe uko namna gani? Niko poa. Uko poa? Sasa tuliongea na ukasema wewe ungependa kusoma, si ndio? Yes. Paybill number ni wewe. Ukasema ungependa kusoma na kuna kitu ili ni huzunisha na pia na wafuasi wa hii program wakasema kuna mahali uliambiwa ati hutasomeshwa juu wewe ni Kikuyu. Ati na wakikusomesha utafanya nini? Tarudi kwetu. Utarudi kwa Wakikuyu. Alright, twena kairitu ke haha na kairitu gaka ni twaririo uhoro wako na jugire goke niguo tumenye maundu mako uria megugeikara. Sasa wewe kwa majina unaitwa nani? Tuanzie hapo. Naitwa Ivy. Ivy. Yes. Ivy nani? Mlama. Yes. Ivy Mlama, ulizaliwa na mama anaitwa nani? Salome. Na baba? Joseph. Yes. Uni Salome nani? Nasimiu. Salome na Simiu. Na Joseph?
Mtugi. Yes. Lakini sasa nilikwambia sasa ukijua ni Mkikuyu utakuwa unasema Mutugi. Sema Mutugi. Yes, ni Mutugi. Joseph Mutugi. Yes. Na ulisema uko na brother. Yes. Huyu brother alikuwa anaitwa nani? Jeff. Andrew Mutugi. Jeff Andrew Mutugi. Nataka sasa useme kwa Kikuyu. Mutugi. Mutugi. Ni Mutugi. Sasa juu sasa wewe uliambiwa sasa wewe ni Mkikuyu. Na ni kweli juu kama baba alikuwa ni Mkikuyu, unajua sasa mtu anakuwa wa kabila ya baba sasa. Sasa huyu mzee Joseph Mutugi mara ya mwisho kumuona? Sikumbuki. Or what happened? Mimi nilifichwa, sikumbuki mara ya mwisho kumuona. Yes. Wenye hawataka kukuambia walisema yuko hai mabado? Aliaga akiwa huko. Walikuwa wameonana na mama kule ni Kameme kama ni wapi? Ama walikuwa wanaishi wapi? Walikuwa wanaishi Kitale East. Yes. Sasa aliaga huko Kitale East. Nikidhani aliaga na huko. Kwa sababu tulienda huko 2015, vile nilikuwa nimesema earlier, 2015 kumtafuta nisaidie kulipa school fees ya high school. Tukafika huko wakasema yeye aliaga kitambo sana. Mtu akasema ama yeye mwenyewe akasema juu sasa hapo umenichanganya. Tuliuliza watu ikasemekana aliaga. Yes. Sasa wewe nikuulize. Yes. Naye mama. Naye mama aliaga ama bado yuko hai? Mama yuko. Yeah. Mama ulimwambia hii story ati utakuja kwa Kameme kutafuta baba? Nilimwambia. Akasema anane. Niambie tu, sema tu, usijali. Akasema ni sawa, acha Mungu asaidie tuone kama atapatikana. Yes. Haya, sasa nani alisema atakusomesha? Ni uncle, ilikuwa 2015 nikitaka kujiunga ndo walisema hiyo maneno. Wakasema huyu ni ati huyu ni Mkikuyu, hata tukimpeleka form 1 akimaliza shule form 4 atarudi tu kwao. Kwa Wakikuyu. Yes. Na sasa si unaitwa hii majina ya nini? Walinipea majina ya huko. Ya Mlama. Yes. Haya. Bora uko hai, si ndio? Na pia wewe ni Mkenya. Sasa kwa hivyo tunatafuta familia ya baba na huyu brother yako. Yes. Ningependa utazama ile kamera. Na ulisema ukipata mtu wa kupatia nafasi unaweza soma. Yes. Alright. Ningependa tu uite Jeff na huyu Andrew Mutugi na umwambie wewe ungependa kujua mahali baba alikuwa ametoka, si ndio? Yes. Yes. Ongelesha ile kamera. Niseme aje? Nasema useme mimi naitwa hivi Mlama, tulizaliwa na wewe Andrew Mutugi. Introduce. Yes. Na mama ambaye alikuwa mama anaitwa Salome na baba anaitwa Mutugi, si ndio? Yes. Yes. Mimi naitwa Ivy Mlama, tulizaliwa na wewe Jeff. Endelea tu. Just introduce yourself. Mimi naitwa Ivy Mlama, tulizaliwa na wewe Jeff. Nilikuwa napenda unionyeshe. Sini unatafuta yeye wasema. Niseme natafuta Jeff. Yes. Mimi ni Ivy Mlama, natafuta wewe Jeff Andrew Mutugi mali huko. Na ningependa tukikutana unionyeshe. Endelea. Mimi ni Ivy Mlama. Anakusaidia na handkerchief.
Fanya hivi, hivi. Yes. Usijali. Naona hiyo machozi unamwaga saizi ya huzuni na ya uchungu. Kuna siku moja itatoka ya furaha, si ndio? Na ningependa tu usimame, utokee ile mlango, hata tu atoke saizi, chala. Uende upande ngari, unje ujicompose, nitakuja na kuita tena, si ndio? Yes. Alright. Haya. Na siku ile nitakuletea brother yako, utasikia aje? Ujai muona? Ulimuona ukiwa kadogo? Aya, ucio nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mlama, Ivy Mlama. Nũngari abo we kairitu kau na hau ũguo, mũikare nako na hau ũguo. Gĩtũngũrũ nĩ gĩakahota mũno, nĩ karemwo nĩ kwambatia Wĩirũ. Ona nĩ akĩrĩ kwĩyũmĩrĩria ndĩyũmagĩrĩria. Alright. Alex Jamii Pishori Rais. Ũguo nĩguo gũikaire na ũkĩagĩra. Ũkwagĩra mũno, ũkwagĩra mũno. Ũkwagĩra mũno. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu rĩ, ndĩna andũ me haha, kendehera ũndũ acio angĩ nĩguo tũmenye nĩ atĩa. No mbere nene ndĩrenda kwamba gũkũririkania rĩu Probox ndatigia ndagĩka cigana. Ndatigia ndagĩka nini mũno. Ngorwo ngeneana Probox ya 2015. Ndĩrenda we ũingĩre thĩinĩ wa thimũ yaku ũbid oro rĩu. Probox yo na nginya riko. Ndĩrenda ũingĩre kũhĩtũkĩra M-Pesa paybill number 77892. Account name andĩka kiugo ka. Ũcoke bid yaku nĩ kuuga atĩrĩ ũkũgũra na thogora ũrĩkũ. Lowest and most unique bid. Ũcoke harĩa amount wĩkĩre 40. Just imagine we nĩwe ngũhũrĩra thimũ. Bid now. Do bid. Haya. Tondũ nĩwe ngũhũrĩra thimũ. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Tũthiĩte oro wega na Ngai witũ no agũtwĩka maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi. Bas, rĩu ndĩrenda tu o gũkũririkania atĩ mũirĩtu ũcio nĩwe warĩ haha na maũndũ maritũ. No ndĩrenda tu Wanyoiki ambassador ndereba wa nego thoma message yo. No ndĩrenda tu ngũririkania ũhoro wĩgiĩ Farmhold Ventures mena broti kũrĩa rĩu gĩgũgwetera arĩa mũico woe namba ĩno kũrĩa Matu 5 kilometers from Matu town 50 by 100 thogora wa ciringi 120 icio ũrarĩha ciringi 50,000 icio ingĩ ũrĩhage oro kahora. Kwĩna maĩ na thitima akĩrĩ maũndũ mega. Ndĩrenda gũgũtũma kwa Farmhold Ventures, hũra namba ĩno 0703 55 44 33 0703 55 44 33. Maũndũ maku maikare me chonjo. Alright. Aya, kuna jamaa ameingia hapa, tumsalimie. Jambo. Jambo. We mwega? Niko. Uhoro waku? Temoro. We chonjo? Sawa. Na we smart muno by the way. Na kijacket kia masagoyo, kia jogo. Ici nĩ jogo cia kienyeji kandi cia. Ndengikwĩra no haro ndamĩonire curĩtio ingenia. Rĩu ũhoro waku? Temoro, kũrĩa nĩ nguruba nĩ kũbana atĩa? Nĩ kagio kũbana atĩa? Tikũru. No marabanda mũcere? No marahanda. We waragia kũhanda kana kũbanda ciothe? Gĩakwa nĩ gĩa kwĩruta. Gĩaku nĩ gĩa kwĩruta? Ndĩrerwo atĩ ũyũ he mũndũ ũretwo Alex aiga wĩ wa kwao Kĩrĩnyaga, Alex Jamii Pishori Rais. Alright. Ewe ndagĩka ĩmwe nyambe hũrĩre mũndũ wĩ haha, andũ me haha ndore nũ ũkuoya thimũ rĩu nĩguo mũndũ akorwo ena mbeca ciake. Alright. Tũthiĩ twende kazi. Aya, mũrũgũ tũrĩ netu Wanjirũ Mwangi reke ngũgerie ndore kana nĩ ũkuoya wagakuoya. Na nowe wĩtagwo Wanjirũ wa Mwangi. Rĩu tũrenda kũmenya ing'otore cirathiĩ nao ũyũ nĩwe amwe among the first 3 people. Wanjirũ wa Mwangi wagakuoya. Wanjirũ wa Mwangi. Hello. We mwega?
kwega muno. Maritwa maku kamili witagwo? Njitagwo Linet Wanjiru wa Mwangi. Kuma ku? Kuma Nyahururu gwa Kung'u. Gwa Kung'u? Kung'u ahana atia? Tina uru. We kwa muiritu witagwo Wanjiru wa digital? Ati? He muiritu witagwo Wanjiru wa digital ina wana ku kwanyu? Ndimuiguaga. Ni muiguaga riu ri? Ni wamenya muraria nao? Asha. Riu ri? Oyo ni mani nyari. Mwathani. Ko tari hakuhe na Njanjo? Kuma kuwa Kameme. Ko we hakuhe na Njanjo? Nego ndikageria no ndamba ndauma hanini. Aya, no ngeithi kukugeithagia ndire na uru na ngwenda kumenya ka kuu ni kuroira? Ti uguo muno riua nirara. Okay. Ngwenda gukumenya uguo na ndake na Ngai akurathime. Thank you so much. Riu ri? No haya kana otige riu ri tabo ucoke atiriri he andu gwikirite igana riaku? Ha. Kuwa 77. Ugwikirite maita maigana? Ona ndingiuga ni maita maigana. Riu ri ukurite Ngai urenda mbia ciake? Ngoragwo na saloon. No ndarikia cukuru. Haya ndirenda urore riu thimu yaku tondu he mbeca iraingira oro riu. Tarora ha message utekurenga thimu. Ndore. Thimu yaku ni smart? Nega smartphone nega touch. Haya nigi touch. Touch oro riu. Ha message. Hello? Yes. Mwathani. Niki mwathani eka? Jehova Jireh. Haya haigirite message cigana? Message igere. Say all right. Haya riu wina mbia cigana mwana witu? Ngiri magana matatu. Riu ukwira Ngai atia? Ngai thenge muno Ngai Kameme tore. Ni gutura ona ni gotara kiuga ndure. Ona we tore ndikakurathime muno. Riu weekend kuhana atia? All right, thank you so much. Na next week ni tugakwariria tumenye kana ni weka uguo roiga na mbia icio. Sawa? Sawa. All right, thank you so much. Ucio ni mundu ugwitwo Linet Wanjiru na mbeca ciake ni nyingiru. Aciangi muhingurire thimu na gwiciria bas. Aciangi ni mamukirite already. Haya, aciangi riu twatigiria andu mugwanja ndira wigire thiini wa M-Pesa paybill number 303070 303070 account name kira ritwa Kameme maundu maku maikale me chonjo we niwe ndiroka kunengera ingoto rimuri andu 7. All right, wina cowboy haha riu ri mundu riu ri ati Wanjira witagwo Jeff Mutugi. Na ndira Jeff ukuhiririe microphone no guo ni nguhiririe. Jeff Mutugi uikaraga ku? Uikaraga Kagio. Riu Jeff Mutugi ri ta njira atiriri we uciaritwo ni aciari u nau? Nie ngemenya nda ciaritwo ni ndari njue muciari wa komwe. Uriku? Muthe. Tagwate? Eto Browni. Browni? Ritwa riake? Ritwa riake ndiarindiriwe. Ari o mundu mweru? Ndoi baba wanyu riu ritwa riake uretagwo? Ona arata make mangioka mucii mamwitaga Browni? Mamwitaga Browni. Kwa riu mokaga mucii ku? Gwitũ kũrĩa tũikaraga Kitale. Kitale? Riu ri Browni athire ku? Browni ndiĩ kũrĩa athire tondũ rita rĩa mũico nĩ kuma 207. Nĩkĩ gwathire? Hara ndĩngĩririkana hanini mbara ĩno ya 207 yambĩrĩria Browni nĩokire akĩnyitwo kamũrimũ ona tondu aruta wira wa iria akoretwo aruta Kitale. Riu hindi iyo riu ni ndiari njui Gikuyu riu niwe tuikaraga nake akihurwo transfer agitwarwo Kericho akiuma Kericho
o wĩra wa iria agĩcokio Kitale agĩũka akĩhinyĩrĩrĩka nĩ mwĩrĩ mũno ahinyĩrĩrĩka nĩ mwĩrĩ he andũ mamũgĩrire arĩa ndĩtarĩ njũĩ nĩa nona magĩtũrehe na gũkũ mamũrehire we naũ niĩ na Brown no rĩu nĩ niĩ na Brown baba wanyu no nĩ arĩ na mũtumia ũngĩ ahikĩtio ngĩmuonaga mũtumia ũcio etagwo atĩa ũcio etagwo Jacqueline Cherimo haya mamu wanyu etagwo atĩa mami nĩ athiĩte o tene na agĩthiĩ ndiamuonire niĩ ndwamũĩ rĩu rĩ Jacqueline Cherimo macokire magĩtwarana nakũ nĩ acokire akĩingatwo ũcio nĩ mũthee tondũ nĩ maikaraga makĩhĩtahĩtanagia ũcio rĩu rĩ wokire mwarehwo na gũkũ ũrĩ baba wanyu ahinyĩrĩrĩka nĩ mwĩrĩrĩ mwatwarirwo kũ niĩ twokire na ngari ici ciĩtagwo Eldoret Express icio nĩcio njũĩ ciarĩ cia Kitale no twatwarwo na gũkũ Kĩrĩnyaga hĩndĩ ĩyo ndiarĩ njũĩ tagwĩtwo Kĩrĩnyaga niĩ nĩ ũndũ wa kũmaka na kũrigwo gũkũ nĩ kũndũ kũgeni kũndũ ndĩtoĩ niĩ ngĩhitha ngiuga reke njoke kũrĩa njũĩ Kitale niĩ ndacoka ndakinya handũ hetwa Makutano magũrũ na hĩndĩ ĩyo waigana atĩa ndarĩ o mũnini ta mĩaka ta igana tuge 6 hau tondũ tuge nĩ 6 tondũ ndikĩ mũkũrũ mũno tuge 6 hau ndakinya Makutano ng'aragu ĩkĩnyingĩhĩra ona ngeremwo nĩ gũthiĩ thabarĩ ngiuga nyambĩrĩrie gũcũkũra hau ngĩambia kũhoya ngĩona mbia cia kũrĩ ndarora rĩu ngĩrara nja mũthenya ũcio ngĩrara kũu Makutano ngĩrara nja mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩkia ngĩhũta kwarĩ mũthenya wa thoko ngĩthiĩ ngĩthiũrũrũka kũu ngĩhoyaga ngĩteithio nĩ gĩa kũrĩa rĩu ithaa rĩu ndaco rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu ndiũĩ Gĩkũyũ rĩu ndĩraria Gĩthweri rĩu ndakinya rĩu ndaikara rĩu ithaa rĩu ndathire rĩu mũndũ akĩnjũria gwitũ nĩko ndamũtarĩria kũringana na ũrĩa njokeirie anjĩire we ona ũngĩambirie thabarĩ thaa ici ndũngĩkinya kwanyu ndingĩkinya kwanyu ngĩamba ngĩte hope ya Muturire ndagĩka ĩmwe nyambe heane probox kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Anthony Omondi Onyango Anthony Omondi Onyango. Yes. Jambo. Haya, sasa umekuwa ukishiriki katika halo? Yes. Uko pande gani? Niko Kware Embakasi. Yes. Okay, sasa. Yes. Congratulations. Yes. Wewe ndo utakuja kuchukua Probox siku ya Saturday. Asante. Nimeshukuru sana, nimeshiriki kwa muda mrefu kabisa. Yes. Bid yako ulikuwa umeweka gani? Yes. Bid yako ulikuwa umeweka gani? Okay, nilikuwa nimeweka midi lakini ya 253 ndio imeweza. 253, yes. Nadhani hiyo ilikuwa unique. All right, congratulations. Yes. Aya. Jeff, rĩu koguo rĩu ũtũrĩte kũ? Rĩu ndaikarire Makutano no rĩu gũgĩkorwo kwĩna tũmwana tũngĩ tũcũkũra ngĩtuĩka ũcũkũra. Rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ, gũkũ mũtumia ũyũ wa kuoire nũ? Gũkũ Kagio. Rĩu thutha wa gũka Kagio rĩu nũ ũcio? Aruta wĩra ũrĩkũ? Ũcio aruta wĩra wa thoko. Wĩra wa thoko. Na rĩu nĩwagĩire na chance ya gũthoma? Ndiagĩire tondũ hara ndarĩ ngĩire chance I mean mũndũ ũrĩa anyitire guoko late unenehete mũno. Rĩu nenehete hanini andwarire wĩra wa kũrĩithia. Nona. Rĩu ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Rĩu thaa ici rĩu nĩndatiganire na wĩra wa kũrĩithia, rĩu ndutaga wĩra thoko. Rĩu we woimaga wĩka na kanini ndenda ũnyite rũgano rũrũ mũndũ gwĩtwo Njenga na Nũgari atĩ mwana ũyũ rĩrĩa onire
guku arehwo mena baba wao ni kugeniri no igwa arenda gucoka Kakamega na ni mami aketha twagicoka maguru udangi akehotire riu ri mamu wanyu ndwamwiritwa duoyo ni mwari na we ni kana ni mwaciaritwo na mwiritu na mwana mundu ungi he mwiritu okagwita Ucera atagwa Esther ucio tu no ndari njui no ucio no ndari ndaciragiria ati manyi no umwe nake all right pole sana rugendo rwaku rwa gukinya kuria Kakamega rutire kuria gutwa Kitale rutire rwakinyanira mamu wanyu ndo kuria wathire githete guo baba wanyu gwacokire agitwika atia ona ndimenyaga ndomenyaga na baba wanyu gukumwarehagwo ri ni kwao ruho ruho ne tare njui all right we muratuthikiriria agiko ni mwari na mwanake wetagwo Joseph Mutugi kana Brownie please ka mundu gwitwo Brownie ni gwenda mujaririe tondu mwanake ucio arutirwo na guku Kitale murwaru na ni mokire na kana getagwo Jeff Andrew Mutugi kana wetagwo ndari ndiwe Jeff Mutugi we ndukamake mau mangi ndukamake kuria ndutite riu ri na gikoni munanjigua mwanake wanyu ucio wetagwo Joseph kana Brownie ciana ciake iturite inyaganite na twina mwana umwe guku all right riu ri ogwo niguo gukihana ndenda gukuririkania ati muthenya wa umuthi riu mbeca twinacio na heo ndagika 5 peke yake tukorwo tugibanga na mbeca ici ndenda tuthie theinie wa M-Pesa paybill number 303070 303070 M-Pesa paybill number 303070 right now ne kipindi cha lala salama narua todo inywe mwetereirwo twaheo 5 minutes andu mugwanja narua all right narua ndira gutuma imwe kwa muthini wa M-Pesa paybill number 303070 303070 ate doiga ke 303070 account name andikaritwo Kameme maundu maku maikare me chonjo na ugikinya atiriri yakinya ithaa riu Maniari akirugama na niguo tukirikie uhoro witu na tuko na mgeni ambaye ako pale. Jambo. Yes, wewe unaitwa nani? Naitwa Joyce Wairimu. Joyce Wairimu. Yes. Sasa huyu nani? Wewe ni rafiki yangu. Wewe ni rafiki yako? Kutoka kule Webuye. Sasa mnajuana, wewe umezaliwa na Wakikuyu ama na half caste wale? Nimezaliwa Jariro Githunguri. Githunguri. Kundu gwitagwo kwa Maiko. Wewe Mugikuyu ti utindogeithia na Githweri we na niguo hahumire. Ikete Webuye. Ukige waikirio no ni Mubaruya. Na Jeriwa te ugithira mwana ugiririo ungiura ure na mwana no ugacokia. Anyway na andu acio no ngari ni mohete airitu aitu muno tondu andu aitu ni mahithitie muno withe wao no gutinda makinyua karikari na matiraria riu aya athie akinya na kuria agakora ni kigoco ni metu ni MP3 riu na Ngai guteithia bururi wa Gikuyu na andu anake matige kunywa nyamu ino na turie wega ni ndiruteirie uhoro ucio kwaria andu aya tondu airitu ameguthio the kuu riu tondu mwaki hoyagwo kuria ki wakitio no Ngai ni aguteithirie no ngari ndonathie na kuria uracokire uroguku Gikuyu-ini Ngai twakurathima ndakuhoyagira ngakumithia uhoro ucio riu ri patia msichana microphone kairitu umekuwa ukitafuta nani? Baba anaitwa Joseph Mutugi. Joseph Mutugi. Yes. Brother yako?
Jeff Andrew Mutugi. Jeff Andrew Mutugi. Yes. Mwanake taruta maski niguo totwarane wega. Taharukie maski hiyo. Sasa mimi leo sitaki kukusumbua. Tuwe hamwe. Mimi sitaki kukusumbua leo. Mimi nataka tu ile siku umekuwa ukingojea kuna story mrefu sana. Mrefu sana. Sasa huyu muulize anaitwa nani? Nani? Mwe dana kweta na microphone. Jeff Mutugi. Sasa Mutugi wenu, sasa Mutugi ndo huyu, atakuelezea what happened. Huyu jamaa ameteseka. Mutugi, wewe umyeta modrume, that is your sister. Ugo niguo gwa Kameme kuhana na Jeff huyo ndo sister yake. Shikilia huyo sister yako, amekuwa kutafuta, nitakuelezea vile ilikuwa. Ugo niguo kuhana. Ugikorwo wi thiini wa Kameme TV no maithori maraiteka gazibu yani ndiraciga haha no maithori maraiteka mwena uria mwanake ucio ni mukuririkana ati uyu ambiriirie kwenda gucoka kuragwo rugo gwitagwo atia Kitale 6 years alikuwa 6 years alikuwa anataka kutafuta dadake na alikuwa anataka kutafuta mama. Jeff, mama haujui? Ebu patia, unajua mama anaitwa nani? Hapana. Muulize mama anaitwa nani? Mama anaitwa nani? Salome. Mwambie kama ako hai. Jeff, ni uri mami na mamu anywe muoyo na no njende gucokia ngatho kuri mutumia ucio wa kuria Kirinyaga wakuoire etagwo ndi aciari meri. Uyu ni mwana wa wira na he uria tuikara nake brot etagwo atia? ucio etagwo ndi mweta mukuru haria muri wira ucio murutete ni mwega na riu mwana o ni ari nyina ni akwonio nyina na we riu Jeff twambiria gwetha baba wanyu tumenye kana ai muoyo kana ni akuire no kaithe tukarerwo ati ni akuire of which we are not sure. Jeff, kaile tu hivi ebu mwambie unaitwa nani? Na baba yako alikuwa anaitwa jina gani ingine ya mtaani? Brownie. Papa anyweta kwa atia uwe atia? Ninda alichoeto Brownie. Sasa ubaya na yeye hakuwa anajua, wewe afadhali wewe ulikuwa unajua majina yake. Sasa huyu alikuwa tu anajua Brownie. Ugo niguo kuhana guku kwa Kameme kayo ka muingi thiini wa Kameme TV na Kameme FM ithui wira ucio ni twarikia ciana icio no kurera irarira. Jeff, shikilia u dadako.